umugore n'umugabo b'abazalendo bafashe imbunda bamaze guhaga kanyanga n'itabi bahise ko bavuga ngo baje kwisubiza ibice bafashe baze no mu Rwanda. Ubwo se bana dufashe yaze kwereka abantu iyi video y'umuntu ugiye kwisubiza ibice. Muraje muyibona umuntu ugiye kwisubiza ibice byafashwe agahita kazana mu Rwanda. Na Tshisekedi yahamagaje isi yose kugeza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kintu kiravamo, nta musaruro uravamo. None Sam, uyu mugore afashe imbunda we n'umugabo, umugore n'umugabo bifatiye imbunda baje kwikubitira AFC 23. None wabonye akabunda twaye maneze nizo bita Kalashnikov cyangwa n'imitra. Reka nkubwire abakongomani babayeho mu buzima bwo mu 1980. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Abasirimu bamaze kutugana muri Fab Laudute. Urifuza gukoresha ibikoresho byo mu nzu byiza kandi bigezweho, Fab Laudute ni igisubizo ku batugana. Dukora ibikoresho bitandukanye harimo nk'utubati, intebe zo muri salo, ibitanda na matera, TV stand, intebe zo muri jaride, intebe zo muri salle à manger, izo kuri piscine, garde-robe, ibitanda by'abana, intebe zo kuri comptoir, ibikoni bigezweho, ibikoresho byo mu biro ndetse n'ibindi bitandukanye. Design yose ushaka turayigukorera. Aha bagukorera ibikoresho byiza kandi bigezweho ku giciro cyiza nko muri Fab Laudute. Wadusanga aho dukorera mu Gaciro ka Gisozi cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero zikurikira 079 12 40 Fab Laudute, igisubizo ku batugana. Yes, rikazere ko umeze neza cyane aho uri hose udukurikira umunsi ku munsi. Ni Urugendo Online TV ndetse no Inside Rwanda Media. Turahari, turahabaye, turagarutse kandi tumeze neza cyane. Ni Gakire Samu, Robert Sympathique aricaye, ameze neza, aratekanye. Yego, nimereye neza. Wa mugabo we. Ndaho meze neza ebana. Ndashima Uwiteka Imana iyandemye. Yandemye. Sibyo se? Yandemye. Ndashima Uwiteka Imana sha yandemye. Naho abantu bakureka. Iyandemye ntishobora kundeka. Izakureka. Ubu ndi umuntu abantu bose bashobora kureka. Iyandemye yonyine nkayigumaho nkayisigarana yonyine kandi nkaba meze neza. Gusa igitangaje iyandemye nuko yandemye ntishobora kwemera ko bandeka. Erega nduwayo. Barubizi neza ko ryari izina ry'umukoroni se. Iyandemye. Iyandemye. Ahubwo buriya wakubwira ko ari ryo zina ryanjye ry'iri Kristo. Yego. Iryo ni ry'iri Kristo si byo byaje nyine batuzaniye Imana. Oya izina buriya nduzina yandi nitwa se. Buriya ku bazungu izina ryanjye ry'iri Kristo ni Robert. Ariko ngewe ntago ariko mbyemera. Ngewe umutagatifu wanjye yitwa Iyandemye. Ubu numva amazina yacu akaba dukwiye kuba twita ba Rwabugiri, ba Musinga, ubundi niyo mazina. Naho yo bitangiye kuzamo ngo harera Imana. Ubu ni ngewe nitwa Iyandemye, Iyandemye ndaheranwa gahimanuka gashu ka Rushero. Niyo mazina yanjye ibyo bya za Robert nawe ari abanane. Vuga ngo iri tagatifu ryanjye ni Iyandemye. Yego. Iyandemye ngaye nguko reka twinjire mu kiganiro cyacu twanzika twinjira neza cyane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi iyi ntambara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ivuga ko imaze imyaka 30. Muri Kongo abantu benshi babikurikira. Ni igihugu kibamo imitwe yitwaje intwaro nyinshi cyane. 250 yanarenga. Ariko hari yagiye yihuza ariho hagiye havamo nka za mayimayi n'ibiki na za Nyatura. Byahindutse Wazalendo. Niho hagiye havamo za Wazalendo. Iyi mitwe rero ibamo hariya yose iri hariya kubera urumva umuntu wese yakibaza ngo iyi mitwe yavutse gute. Iki ni cyerekana ko Repubulika na Demokarasi ya Kongo ni igihugu twavuga ko
kiyobowe nabi mu myaka myinshi. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'imiyoborere bwacyo kuva cyabaho ni akavuyo. Aka kavuyo hari impande ebyiri. Dushobora kubishinja ubuyobozi bubi. Dushobora no kubishinja igihugu cyabo kivuga ko gifite umutungo kamere, amabuye menshi. Bityo buri muntu wese ushobora guterura imbunda akaba yajya hariya akarwanira agace runaka akaba gacukuramwe amabuye. Yego. Ibyo nabyo abantu bajya babitekerezaho. Iyi mitwe yose rero nubwo nyuma yuko AFCM Ventura kubera ko yo impamvu yarwaniraga zitandukanye n'indi mitwe yose iri muri Kongo. Yego. Icyo yarwaniraga. Yeah. Kuko aba barwaniraga uburenganzira bwabo ku gihugu cyabo. Kuko indi mitwe yarwaniraga gusahura, kwica, urugomo. Nimba AFCM Ventura yarwaniraga uburenganzira, urumva ko icyo barwaniraga impamvu niyo ikomeye cyane, ari nayo tujya tuvuga ko binagoranye cyane ko uzayitsinda uzayijyana he. Barwaniraga igihugu, barakibonye, abana bamwe bageze iwabo, uzamwirukana mu bice ari muvuga ko yafashe ageye. Yego. Asubire mu nkambu ubwo nicyo bashaka kuvuga. Ubwo nukuvuga ngo nuko musubiza mu buhungiro. Uwo muntu rero kugera asubire mu buhungiro. Ni mu misozi, mu mabuye za Sabyinyo. Ubwo nabo niyo mpamvu itagomba gutsindwa, kuko nukuvuga ngo bariya nabo bagomba kurwana nk'abadafite icyo bahomba. Yeah. Niyo mpamvu dakona gutsindwa. Rero turaza kugaruka cyane cyane, hari amashusho twagiye tubona ajya atandukanye, cyangwa se mu minsi ishize twagiye tubona n'ubu harari gucicikana bivugwa ko urabizi ko Willy Mishiki nk'wari umuvugizi cyangwa se umuzarendo mukuru mu nteko, yari umuyobozi wa biro wa komite nyobozi ya biro ya wazalendo ku rwego rw'igihugu. Willy Mishiki buriya ni ukuvuga ngo ibyo yatangazaga byinshi, kuvuga ngo ni nka wazalendo yabaga itangaje ariko imunyuzemo. Yego. N'ubundi iyi wazalendo rero abantu babimenye, nuzajya wumva abantu bavuze wazalendo ntukajye bitandukanya na FDLR, kuko ni ukuvuga ngo iyi FDLR kubera ko izi ko ihigwa, kubera ko ni umutwe w'iterabwoba. Yego. Kongo yagiye ibinjiza, bamwe bari muri FARDC, abandi bari muri wazalendo, niho barwanira. Kuko niyo ubajije barakubwira ngo iyi wazalendo, naganiriye na Oscar Barinda, Dr. Oscar Barinda, umuvugizi wungirije wa AFCM Ventura mu bya politike, arambwira ati ubundi ni ukuvuga ngo 70 cyangwa 80% y'abazalendo ni FDLR. Kuko iyo abazalendo uhora ubona yidoga gutera, ivuga ati twe turaje twisubije ibi bice. Biri kugaragara ko ibitero izi drone Tshisekedi ajya kuzana zarafeirinze. Abacanshuro barafeirinze. Ibindi bihugu byarafeirinze. Ubu bigezeho none abazalendo bifatira imyanzuro. Yego. Ndakeka kari nacyo Willy Mishiki yazize. Urabizi rimwe na rimwe abazalendo hari igihe barwana na FARDC bari kurasana. Yego. Unibuke ko akenshi ntibanubahiriza cyangwa bagendere ku mahame n'amabwiriza bya FARDC. Yasizifaye. Bakubwira ati twe turabaturage, turabapatriote. Turi kurwana ku gihugu cyacu. Yego. Ntabwo twe turi abasirikari. Ntabwo muri buze kutubwira ngo twubahirize amabwiriza ngo yajyanye n'ingabo z'igihugu, ko twe ntabwo turi ingabo z'igihugu. Ingabo z'igihugu ni FARDC. Yeah. Abantu banibuka ko uyu mutwe buriya banawushinze bawugize kugira ngo bajye barenga ku gahenge. Kuko inshuro nyinshi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irenga ku gahenge ibinyujije mu bazarendo. Bo barwana kinyeshyamba. Ariko iyi wazarendo nimba turi kuvuga ngo iri kurwana alongside FDLR, abarundi aho hafi, kuko nabo ubwo nimba ari imbonera kure, nimba ari FDNB iriyo, ntago mbizi kuko buriya nimbonera kure ariko zibamo hariya nazo. Dore ubundi Samu utavunitse, reka nkwereke uko bimeze. Hari igisirikare cyitwa FARDC, Forces Armées de la République Démocratique du Congo. Icyo gisirikare cya leta. Yego. Gishyire ku ruhande. Hari n'abari abantu ujya wumva bitwa wazalendo, uko babavugura bazi. Hari n'abitwa FDLR, nabo bari hariya. Hari na FDNB, nabo bari hariya. Ubundi mu magambo make, uzi ko ingabo z'u Burundi n'ingabo za Kongo iyo bajyaga kurwana bakarwanira ahantu hamwe, bararwanaga bagashondana cyane.
kugeza ubwo ingabo za Kongo zatangiye kujya zishinja ingabo z'u Burundi ngo ariko izi ngabo z'u Burundi mu by'ukuri zaje kudutabara cyangwa zikorana n'umwanzi, ngo kuko iyo tugiye kurwana n'umwanzi twebwe ingabo z'u Burundi zijya zitubuza, cyane cyane bakavuga mu bice bya Sud Kivu hariya za bamanuka berekeza iyo bavaga muri ya misozi bamanuka baza za Kamanyura, wazalendo barazaga ingabo z'u Burundi zikababuza gukomeza, ubwo izo wazalendo zashaka kwinjira mu matwara ya AFC 23. Izo ngabo z'u Burundi zababurizaga iki? Zababurizaga ko bo bajya kurwana nta mategeko y'intambara bagendeyeho, ntacyo bakurikije kandi nta na strategy z'intambara bafite, nta n'imyitozo ihagije, bari kujyana nk'abiyahuye. Ingabo z'u Burundi zikabona ziti aba bantu nibajya gucokoza AFC M23 mu matwara yabo, AFC M23 ni twebwe iri buhite ko yataka nariko itubuza amahoro. Ingabo z'u Burundi zikitambika abo FARDC nabo bazalendo, biza kugaragara ko yuko hari ukuntu ingabo z'u Burundi n'iza Kongo bari kurwanira ahantu hamwe batumvikana. Ingabo za Kongo rero bitewe n'andi masezerano zagendaga zisinya arimo za Sizifaya n'ibindi bagombaga kugenda bubahiriza, ingabo za Kongo zihitamo kujya zigenda gake zishaka kujisha zigaragaza ko hari ukuntu zigenda zubahiriza amasezerano ziba zasinye. Niko gufata coalition rero ya ngabo z'u Burundi n'icyitwa FDLR n'icyitwa wazalendo bakigira ikintu kimwe kugira ngo bahuze umugambi, kugira ngo noneho bo FDLR abarundi na wazalendo wibuke n'ubundi nabo muri bya bice bya Sud Kivu n'andi hari abarahazi cyane, nizo FDLR zirahasobanukiwe neza. Ibyo bintu rero bishatse kuvuga ikibure ya Sam, bishatse kuvuga ko ziriya FDLR ziri hariya nabare abazalendo nabare abarundi nicyo kintu nyine cyitwa wazalendo. Mu magambo make iryo tsinda rya wazalendo rigizwe n'urwo ruhurirane rw'ayo matsinda atatu nkubwiye. Ku ruhande rwa Kinshasa, ni inyeshyamba Kinshasa ikoresha. Uri kunyumva neza? Ni inyeshyamba Kinshasa ikoresha. N'ikimenyimenyi kikwereka ko ari inyeshyamba Kinshasa ikoresha, uwo mutwe w'inyeshyamba ukubiyemo FDNB, FDLR na wazalendo kitwa wazalendo, ikikubwira ko ari inyeshyamba nta n'amahame namwe bakurikiza bagenderaho. Urabyumva? Niyo mpamvu leta ivuga ngo wazalendo n'aba patriote, n'abana barwanira la patrie, n'abana b'abakongomani bari kurwanira igihugu cyabo, nyamara muri bo harimo FDLR hakanabamo FDNB, ariko bose mu ishusho ya wazalendo. Niyo mpamvu Kongo yo iri muri ceasefire cyangwa se batari kurwana, wazalendo bahita bakubwira ati twebwe rega n'ibyo biganiro bajya basinya n'ibyo bintu by'ibisezerano twebwe ntabwo tubizi. Kandi iyi wazalendo ikoresha drone, wewe wazalendo kuvuga ngo ikoresha drone cyangwa se ntikoresha drone, banza yumve ko wazalendo ni bande bayigize. Wazalendo irimo FDLR, urabazi bavuga ko ari abantu bambere bafite imyitozo, ari nayo mpamvu babashyira imbere. Bafite FDNB bo ni igisirikare cy'u Burundi, urabyumva, kandi bafite n'ibibuga byo kwa Basiyoni hariya mu Bujumbura ahantu hagurukira amadrone. Niba kubwira ngo rero iriya coalition ya wazalendo ikoresha amadrone ntibikagukange ntibikanagutungure, urumva abayigize n'abazalendo. Muri abo bazalendo harimo n'ababa bagomba gukorana bya hafi bari mu ngabo za FARDC za Kinshasa, bagomba kuba bari aho ngaho aribo bakora logistique y'ibikoresho n'ibindi. Abo rero nabo baba bari hafi y'abo bazalendo, cyangwa se abo bazalendo baba bafite abakuru babo bagenda bakabonana n'abakuru bo muri FARDC bakabahereza ibikoresho n'imyambaro n'ibindi. Aha ngaha rero mu by'ukuri wazalendo, ikintu cyitwa wazalendo, so it's a rebellion group. abapatriote bariya ni inyeshyamba. Zira ni inyeshyamba, no kuvuga ngo zira nyeshyamba aho Kinshasa none ubundi bandusobanukirwa izina ryabo rirabisobanura. Bande wazalendo na abanyagihugu, ni gakondo kavukire. FDLR kabiki, yego nabo ni bazalendo. FDNB se bakabiki, ni ingabo z'igihugu, nabo se ni bazalendo. Ahubwo vuga ngo nuvuga ngo kwa kurufata bavanze amaraso mazima n'ayanduye, kuko kumbwira ngo bavanze imice n'imbuto. FDNB ni igisirikare cy'igihugu, nta cyasha gifite, ariko kikirenga imbibi z'u Burundi kikajya gukorana n'abakoze genocide, nta cyasha kigifite. Bamaze niyo mpamvu ubwiye ngo bari bavanze none se niyo mpamvu ndi kukubwira ngo they are rebellion. Bare abantu ni inyeshyamba, ni na mpamvu yo bapfa n'igihugu, niyo bapfuye abarundi igihugu cy'u Burundi ntikibemera. Ikintu kimbabaza ubwo impamvu rero kuvuga ko abazalendo nabo bapfuye baguma ibikona bibarira ku musozi, leta ntigishyingura abazalendo. Ejo bundi ambushi ya M23
ngo baje kwisubiza ngo igoma wabonye imirambo ngo yari yuzuye abatipe barabamenaguye wazarendo yari yaje uje gufata ngo goma leta ya Kinshasa ntigitoragura imirambo y'abazarendo upfuye abapfuye Real Rebellion iyo bapfuye babirangiye nta bakurikirana wabonye umudamu w'umuzarendo uhetse imbunda ngo n'umugabo we ngo baje kwisubiza ibice bagahita bafata n'u Rwanda abo bahaze chambre abahaze chambre baze Kanyanga na chambre papa perezida wabo ariko Kongo wa mugani ni munene umva nkubwire perezida wa Kongo Kinshasa Tshisekedi yananiwe kwisubiza na santimetero imwe umuzarendo umugore n'umugabo b'abazarendo bafashe imbunda bamaze guhaga Kanyanga n'itabi bahise ko bavuga ngo baje kwisubiza ibice bafashe baze no mu Rwanda ubwo se abana dufashe yaze kwereka abantu iyi video y'umuntu ugiye kwisubiza muraje muyibona umuntu ugiye kwisubiza ibice byafashwe agahita kaza no mu Rwanda na Tshisekedi yahamagaje isi yose kugeza kuri leta zunze ubumwe za Amerika nta kintu kiravamo nta musaruro uravamo none Sam uyu mugore afashe imbunda we n'umugabo umugore n'umugabo bifatiye imbunda baje kwikubitira AFC 23 none wabonye akabunda twaye nane zira nizo bita Kalashnikov cyangwa n'imitra reka nkubwire abakongomani babayeho mu buzima bwo mu 1980 uri kunyumva baracyari inyuma mu myumvire mu mitekerereze no mu migirire simvuze bose hari abamaze kugera ku rwego rwiza ariko la majorité abenshi baracyari inyuma cyane ku buryo buriya umuntu wagirira abakongomani neza ikintu cya mbere yabakorera yabanza akabahindurira imyumvire akabereka ko turi mu 2026 nta kibazo nyangira ku bakongomani nanjye ntacyo mbafiteho ikibazo nkingira ku buyobozi bwabo ikindi erega nibwo ndorerwamo ibi bintu by'abakongomani byo kurwana naga ari by'abakongomani reka nkubwire nta wavukiye kurwana nta n'uwarimeye kurwana reka nkubwire n'Imana ubwayo bavuga ko ariyo ishyiraho abayobozi Imana ni ishyiraho abayobozi Imana ni ishyiraho ubuyobozi bisobanuye ngo ubuyobozi buba bwemewe kandi nta buyobozi na bumwe bugomba kuba butarimo ishami rishinzwe kurinda umutekano n'inkiko z'igihugu buriya n'Imana ubwayo yemera igihugu kirindira inkike zacyo bagasenga Imana bakambaza Imana ariko Imana igakorera mu barinzi b'imbibi z'igihugu ibi bintu byo kurwana ni ibyo mu maraso ikindi cya kabiri ntabwo ushaka gufata umuntu wabayeho mu gihugu nta buhunzazi nta bikeza ariko nka Kongo nimba bavuga ko bamaze imyaka 30 bari mu ntambara bagakuri kuba barabaye well trained ni intambara baterwa n'ubuyobozi bwabo uranyumva si imyaka irenga 30 nanjye ndabyemera uzi ubundi Kongo yahamagaye intambara ryari dore nimba barafunguriye Rubavu kuva yafungura imiryango kuva bafungura imiryango abantu bamaze gukora genocide FDLR bakabatuza hari bamaze gukora genocide mu Rwanda ni muze bakabakirana n'imbunda zabo bagakomeza kubatraininga bagakorana n'amareta atandukanye ya Kongo nicyo gihe leta ya Kinshasa yafunguye umuryango w'ibyago yagize ubundi kavura ni ujye ubivuga neza ngo abazimu bakwiye kuva mu bazima abazimu bavuye mu bazima baragenda barakomeje umuzima giye rero ubwo nawe yagusanze nyine ahita guhindura umuzimu uva mu bazima mukaba abazimu benshi cyane yego ngaye nguko rero semparika dusureza aha ngo jewe icyo nibazaga wenda turi kugana ku musozo nibazaga ko ese aba bazarendo noneho nibo basigaye muri no ntambara bari kuvuga ko ibyananiye Eric Prince n'abacanshuro bakoresheje drone ibyananiye Afrika y'Epfo yaraje iri kubita za Tanzania za Angola n'ibihugu bindi byose bikomeye ababirigi baraje Kongo abantu mbese ureba abantu bose Tshisekedi yishyuye kugira ngo baze kumufasha intambara yego byarabananiye ese ibi bintu byabananiye aba bazarendo mbona bameze uruki ese bundi kubera iki Tshisekedi bivuga ngo akunda bazarendo reba uyu mudamu ari kurwana yambaye ibitenge uwo mudamu ntabwo ari kurwanira Tshisekedi uwo mudamu byaramurenze yabuze umutekano birangiye yagiye kuwishakira ni nk'aho kavuze ati leta byarakunaniye reka nanjye nimanukire banyice ubundi reka nkubwire akantu gakomeye
aba bazalendo bakomeje no kuvuga gutyo urumva bateza agasoro AFC nirenga hano Sud Kivu na Nord Kivu hano ntabwo izongera guhura n'abantu bitwa bazalendo n'aba Nord Kivu na Sud Kivu gusa niho hari abantu bitwa bazalendo ni na mpamvu Tshisekedi atajya yifuza ko iyi ntambara yarenga Nord Kivu na Sud Kivu kuko niharenga abandi bazaba bitambukira kuko sintekereza ko hari undi muntu uzabasha kubahagarika ahubwo hari amakuru nabonye turaza gukomeza tuyashakisha byenda dushobora kuza kuyavuga mu bindi biganiro yuko General Kapendi ashobora kuba yajoyininze AFC 23 ayo makuru turaza gukomeza tuyashakishe turebe koko nimba ari byo turashakisha. Asante sana ku bantu twabanye, Imana ibarinde, turabakunda cyane, turakomeza tubategurire n'ibindi biganiro. Asante sana.